jingle bor kathma ka jingi kalong ya ka jingle siang khma ba kathma ka jingi kalong ban wanra de ya ka buram jong ka jat mandriyo iklam jiet ban ya athma ba ka dor bar snong iklam jiet ban ya athma ba ki nong tho khot kubo tenrei haba ka don ka jing prasang ban penwet ya ka lintia ka jingi ban pensro tho bakla ya ka jing thmu ka jingi kare ka kamram ji ban pensang shau pat ba iklam jiet kalong thek kum kathma ki Hamas bat ki Israel Kandai dari Israel ke balik ban bom ni ki Hamas ningkong. De ki Hamas ki bon ban rung si dari Israel. Ban kidnap, ban ra, ban rong ni ki nong syong snong jo dari Israel. Ban peniap, ban babor, bat kum da ter. Ngasno kolong kum kat Hamas pendan hapreng jumi. Bat ki dor snong, bat ki nong tho ko kubor. Ni kan jiet na ru kasi ke beningkong. Kandai kadai pat ka kamram ji bangimla ban chusngap. Namar ka Voice of the People Party kam snutanat ban syatap igmiaw min snutanat ban syatap igmiaw balay ka hiyar ka jat nilay balay ka jat nilay ka ba klan ka jat nilay ka ba jat tuma ka jat nilay ka ba kiwipat ki para rilum ki syekting ini kiyong imla banyak kun bat kini ki kasi way ki travel ki kendri ano nagataga kanhon kiyong we cannot compete with the advanced cases nilay balay mentangi hiyar kumni balay ngi kelalong ka jat nilay ka ba jantam Namar ngimtre ban penbek ya ka jing pakala ba ka jing kenriang nabas bang. Ka Voice of the People Party kam la asu ban sia tap enmiao. Ya bang idei ban kren ban penbek ngin penbek. Ong sekat ba ong kren sekat ba kren ngin penbek kenang ba ka pateng ka pakit ka banwan. Kan long ka pateng ka klan. Kan long ka pateng ka penbek ya ka rukom ya ka rukom perkhat bat kum ta ter. Awan kenang hagani ka snomolai ngatip ban iklan. Ngatip po pat ba jong snomolai ulai ke jingkasan ke baklan. Ndai kamlong pat ke badengi bangin long ngin sius ngosngan. Namar bangilayo arpusa hajar bot aga MLA. O bangilayo lai pro hajar bot aga MP ngin sius ngosngan. Baga MDC ngin yo lai pusa hajar M. Ngidon kampan pensufu. Namar kini kibele persya ingiru. Ki persang ban leksyo pat ba ban pensufu ban troaili kedon gerkom troa. Kabangi kini ki candidate hamalai ketrua. Kiang kumno kamalai kam jujit nagajo ko parti bat MLA pada MDC. Kata kali kecing trua ke jungki. Pila jit ya u MLA naga parti pra. Jit no ya way. Namar kamalai kiong. Nanya supaya ban pen kan mau kum unang malai. Kamalai kala jit haki por memencana nagajo ko parti bat MLA bat MDC. Iba standing ilalong MLA absent snem. Iba bu lilas ilalong MDC nagajo ko parti. Nakuha ban pen kan mau ya kali ka history. Kuno pun batay history kumahar unang bola. To kulong nabapakala. Namar kita katao. Kiwat ban terwa ya dedi. Kiwat ban terwa ya dedi. Daga bagi ong pe. Teng habang ngintip ya ka history. Nira manong kadai mo. Oh lai kenang ba balay ba nginyo banya compete. Banyo compete. Tes no tay. Nui nganong ipi kan kam suk ya ka shdong ka tao kan kam mentoy haba o MLA bo MDC kia so to jimot bat kila ban pentrun baik ya ka kam ko ka kam namar balay kam don ka competition. Mdan kam competition na premu MLA bo MDC. Kam don kam ka jinga so to jimot. Namala ka don ka competition la da MLA persang manle ka bapa uni MDC la da udan ne ka sarkar un penwet. Un kawat upanan kam na kapahar sa sarkar. Ba't kung mag-iiman ta mo? Kidan ki MDC, kiba ka sarkar ka pelong ikikikon kado. Kaya kita kikon kado sa ka sarkar MD. Hatom di MDC, jong kamulay do MDC, jong ka sarang kam, kamurang gneng. Kiba yolot kat kabakipan. Kabakiyolot kabakikwa. Kisalit syupat ba? Ngau MDC ngala banyaw MLA. Habang adi kun kado dan lem na. Ya lutkin den. Ya dustur kasailite kun kado kurlut. Kenamar kata kadao kadai ka kamram jingi bangin lek ban pensai show pai ba. Ngaya snow kadon ka jingong shirum sunai. Bang snow ade ban pensai ba pli ya ka jing bam kot bor ban snow tu. Dan gibong MDC udang laban penyokam mingi. Wa meliu-liu.
Ndrai MDC bupuni okam. Kadai ke Ranger Security and Service Organization. Kum MDC. Bate baru dewai neki samla ki bangaju buram bat itna haki sinem ki baminswa. Na buram ini samla nomor ulong uai ni ki samla ka jela ubala bantau kam ya kibril. Ulalet ban pintibit ya gato kalang ulala sisa o kalalong ka buram namar ulala sisa ban wanra ban aikam ban aijam ya kibril. Bat nga itu ha ulang kubu para ujar tenrei haba uni usam larang ba ujam sir politics kadon kajing ma kaba up ya kitu kibriu kiba uni usam larang ba ula aikam aijam kabaningkong kajing ma kalang ba kani ka organization kanamla aban tray kum haba por ba uyaram Alayos ko don bun biong ni kala PRP haba infeksyu iba kata kadi kajima kani ka organization de si kala ban kelam hagoi gasi namar uni ubriu ubasenge ka umma asu ban aipor ban IT pateng ki we kinomla namar ka sap ko don ka iper ya ki we bisusim kumto kaba ar kajima kalong uni ubriu ularung sa ka jeli politics u yakun election udon na ki party Badling ba ka jindon ha ka parti ka bayalam ka sarkar ka basinchar ula kelalong ula yo kala penong kon khatu ula yo lat banang pengklan ya kata ka organization layo lut kita ki department ba outsource la ilot chakni ka organization nomor ka don ka jingade ba ka sarkar kay ka banjala ka wanda ko ka sarkar hakisnem ki banon kay ka banja Pimot ke sarkar, hagas nam ke banuan kan ailape kan su outsource bet, saka ares o sabaro kikam. Kaya ke banca peli kini kinong tre. Namar kata kan taong ihapolong kipat ba ke basta. Oh ngimdai bansu, ngidai ban ting penban, ngimdai banong bangi okam no MDCM, kadi kini ke organizer. Haga jing salah dai ban pelik jimut ya kini ke organization. Kidan bun ki jing kentok ki bami ya kini ke organization mo, ki jing bamla ban siu ya ka kapor mo biang ki jing bamla ban siu kata ke EPF ke balam mi kot kubor. Pelik kimi namar uni udengba ubalong dong seng jong kini ke organization ularung sa jadi politics. Kajimpa ka juman ya khone election ka bu jima ya kani ka organization but kini ginong tre but kam tam haba menta la ibek ba kade ka jiyo nang ka jong da sarkar jong kani ka party NPP kala kwa bantan ni usama namarula aikam aijam but nang irap syuk na banyo ban job ya ka mulai ka NPP ka da kwa ay ban job ya ka mulai ka kwa ban le da banu volunteer ndre ka mau ka NPP ni de ban tip ngem don kam ban pakla ko kipat babi Nama kata ni John Kamban Snoto, ni John Kamban Snoto. Ho ini bauni UMDC juga malai, ula wendo ini di naga isi. Ndai ngam tarai, baun note ban resign naga NPP. Ngam tarai. Kuno bin resign naga NPP haba pila yolo digini kikam kijam naga sarkar MDA, bayam naga NPP. Kalau tiga poin maka tarai kita bak bakin tekin kumta. Bishar bunta, habang akren bunta kan day banga bisni mo, day bisni pun syain. Habang yung ni kuai ke jinglang pai pa beli bangin sei kinia ke jutang bangin pun syai pun soto, kanang bagi pai pa kan soto all playing galong bunta. Menta kelas kami security ke organization, cuba hagi senam ke bulan kawan kawi ke sarkar, kapamelam ke NPP. Kaya banja. Nama kata ka dan kami ni bangin soto, bau play ula sei ula bau benta, yangi halaka jong ke benta. Kiba bit but kiba dan gasap akakam business kita even play jimat ke business ke jongki mai ko ai election kiba dan gasap haga tu kaliang play jimat kiba dan gasap ban sakri pat ba let sakakam sakri pat ba let sakai ke bentar bo play lo khat ipi ndai kum ba kalong mata ga jela jing balik ke kala namar lo businessman lu ko aban long u long susha Namar hakata ka jinya lenti habang ingi puli. Hakapor mengirang li kelas ni puli ki subject ki beber. Ni soto bengi puli ka politics. Ya ka political theory ni puli nang tangi puli ki subject. Ni soto pa ka don kata ka jinya dei. Hapreng
kitu ki babat ya ka bor sinsar ba kitu ki balong ki babat ya ka spark nasi lani kita ki political power holder kadang ka jingere ya ki political power holder ba ki economic power holder kabamut ki babat ya ka spark ka pau ki babat ki kam ki jam ki industrialist ki dan ka jingere ba ka sarkar teng ka sarkar ka thau ki policy bala influence dik industrialist kata ka don Hendrai kam jul, kam jakot, bau economic power holder, ondeiru political power holder. Hendrai kani ke jelaji, minta kalong kumta, Denmark kata kadau, uju ubriu, usinsar uju ubriu, utawi ke polisi, na minta yana di, hendai nam tau pajba. Denmark kata kadau, ni kum ke voice of the people party. Habang ni seng ye ka voice of the people party, ni kan seng tang banila election manong ipi. Ni seng bang ikwa ban penkranya ka jai benriu, ban penyiteli ka jai benriu, nang tang ni seng ban hikai upat ba undan ye kata ka jing snow tho, ha ka jingade ka jugo pa ka sinshar ka khara. Kenapa mengirung ni nama aban penbi upat ba? Upat ta udi manong ubala penbiang la ne la pin ko bor la equip upat ba da kata ka jing start non so tho, kenapa habu lek ban jit no mi khma ulek da ka jing start ka jing champagne. Undan manong no ban skor upat ba. Kata ka di ka bangi ni kwa. Kata ka di ka bangi ni terang. Ba kata ka di ka bangi ni anggo. O fi ikot khobor mo menin nim singi ba i deputy chief minister il ai biang ka jingkren. Mo il ai penbiang ni ka PPP menda. Bangi ni ban keren paita. Yang ada fi ailat lada ka an ka sya. Ban ailat ikini ki berperta surok ki bahla surok. Mo ndriu bunai. Yang ini duk tulok mo. Tendre ingat siong tang kani. Lada ka an ka sya. Nyimdon kam hadu ndriu bunai. Tanglai bunai kala biang ini bengin pendam jadaya ki. Tangai penai kalau biang ini dengan pendam jadai ki. Nyemdan kamu dondro penai. Tenamar kata katau ngangit kini kapor kan sapoi. Kan sapoi kata kapor. Kimut bangi nginang ban keren tang hasuk. Kimut begita kita keren surok kinang ban penyak ya kekam. Kinang elam jogri India Mahatma Gandhi hasurok usabam usati usatren. Jauh niru. Kinalam kita kerau, kisah kem, kisah tit. Nomor begini kita syam apa sekretariat ada syuki kita macam kim tip show ia kita jingin masurat. Bagaimana lebih? Kejingin kita pagatam, kejistat kita pagatam niyo nasurat. Anang lebih. Dari nomor kita tahu, kisah bah kamlang yang kita hidup pertas surat. Kita bagian sinsyar ya kan digari ngikut ka voice of the people party kada ni nongren besan kada ni tong bagi dan ya ka jing snow tho kum ban pentuan ni kam bar bagi kren ni kan logo mat ni kren ka jing snow tho mbe bagi kren tang bagi ni jing mentole ni ban pentame pai ba beri ginalam hadin ni wipat o ki daya ya ka artikel laispa anyo huai haki por ki ban mensua menta ki ong kamlang kumno kata kalaban long Mensua fi Amdan kan District Council hadin fi ekonomi DC. Ngimlang kumta kum ginolam jong ka voice of the people party. Habang ikren daga jing sotho. Ngilek mentat ni da pensutho iki pa ngi tho ya ka jingat limti jong ka jack melu. Ya ka history ka political history jong ka jack melu ki spat ligi snem. Kumno la tip ya ka jack melu khasi, kum ka jack melu tip play. Balai long ka jack melu tip play. Nang ta ia kari kasi gentle tip kong kari ki laipos im khatar dolai kidan ke sinshas im kidan ki hima kasi mo kari ki abusan bati khatar dolai kata kari ke history ke political history kidan ki hima kasi nila jot mano yang ida ki pareng Badan dalam jokma ini diki parengi la sinchar ya kini ki hima khasi ki jungi bat kumju ya kari India barokoi. Nega por kaya kapoi kapor bagari India rengkat begini ki nongelam guji nila yang persya ya ka sarkar bilat bani ki ban lajno na kari bilat bani no inga jingai lut. Keladam guji ki bat kari bilat kala ai ya kari India ka jingai lut kuntup ini. Bada bakar sarkar bilat
kala pelajut ya kari India ki nongalam jo kari India mar ki wan ban kiu shini ban penbori ki CM ji hima khasi begin sign ni kata instrument of accession ban penya sno no bat kari India bakari India begin nongalam jo kari India kata por kila sanjur kila seng ya kata constituent assembly kata ka dorbar ka bani thir ka bani tai bani sanjuri ka constitution komo ban penya ya kari India andang le yo e ka jinglat yo Ong isngo bangi di ban ayo yo blay bah ka bukum kata kapor u blay u lase yo rang ba u bangi tip ko ba joy le ni Reverend JJM Nicholson uni le yo la ban lo udkhot jongata ka constituent assembly ka dorbar bani thir bani tai bani sanjuri ka constitution but u krempel nei ya kata kala ulayat satile hat po kata ka dorbar bangi ki rilum ki besong hagi jaga rilum ki bahaba po ka jela asam ni don kam ya ka an ka kerpang bangin sensyar dala deldi namar nia per nakini ki plainsman mo nia per kur komim nia per ke culture nia per kur kom riam nia per kur kom bam nia per kur kom sensyar hasno thau nia per kur kom bat khndo batshap kata kate ke spirit jong ka kernit ka bahmriu lani ka sikshidut ka banganga kwa pa pipin snotko kapamot ka jimi jong ka sikshidut kadema uni uramba ui bakum ka jatri ni don kam ya ka jingada bangilapan penne e ka jingong kerpang ka jingi habangi don hapok ka jel asam but lapen kha ya ka district council lingba ka kernit ka bahmriu Agarpad ini trajong kali ML05Y 1840 usubha kita penkeriano ML05Y 1840 subha kita trajong kali kita penkeriano Agarpad ya kita trajong kali kita penyang hagini surok kita kham kem subha bakin ya bu syakijaka kita kham kelut nang makanum pendek ya kali kawan jongan kawon kulit kata gadi kaba nabi kum kinong song snong hagas no malai ke bala nang ke bala start hins nutu pling kata gadi ka kernit ka bandriyo uni orang ba usnutu ka don kam ka bor ka kertang ka banila bani sinshari taladi Denmark kata katao las wanra ya ka trading by non tribal regulation akban kang ya ban ya da ya ka khai ka pateng hapeng jungi but they ban pen kran ya ka jat beri ko jungi lingba kita ka rukom im ka kerpang ka jungi kami sakoi ke kenhon ke nong alam kabala sore bangim dei shu bandang ha pa ka jelasam nila dei ban yono ela ka jong ka jela kile plu jimot kilaya slok ba de usnem khat khandai spa sam pusal bagila sedang kata ka jiki ban yono ela ka jong ka jela ka hill state movement kala simpora du kapras nem bangin yo ela ka jong ka jela de usnem khat khandai spa anyo puar baga sarkar india kala ai ni ka jela ka bapura Ndengin simla yo pat ya ka an kabanya dai ni pat na ki an jong ka sarkar India ki bun ki an jong ka sarkar India ki ba tuklar ya ka kom im ga ji ka culture ga ji ya ka trei ka ta ga ji de hang ni bangi satawa ya ka tak article lais pa ni buai kani ka sikshidi kani ka kernit ka bandriu kadai ka ta ka an ka ba kerpang ka bangi pentrikam ni sensyari lagi daladi lingba ki district council hakapor bangirang hap apok ke jela asam mentangi lagi ke jela ka bapura ka sarkar jela kam thawan nang tai na po ka sikshidul ka thawan nang ba state list ba ka concurrent list ka badan ka constitution jongari India baro ki state agari India ki haman thawan nang ba ka state list ba ka concurrent list kadang ka union list kadang ka state list ka bamut ka concurrent list kadai ki subject ki ba ka sarkar India ka laban thau ka ba ka sarkar jelar ka laban thau tendre ki don ki kendon an haga sikshidi la busu ya ka para 12a hadin bangila yo ya ka ni ka jela ka bapura kani ka para 12a kani ka ta ka kendon la busu anta kana ban pinti kana ba kinum dal artli ki bor haga jela meghalaya kabamot kala ka don ka jingat mo apring ki anjo ka sarkar jela but ki anjo ka district council ki anjo ka sarkar jela ki im but ki anjo ka district council ki am kumjo ka don ka anjo ka constitution ka ba ka don ka article of the constitution ka ba patai bala ka don ka jingat mo apring ki anjo ka sarkar India but ki anjo ka sarkar jela ki anjo ka sarkar India ki im ka don ka jima yung imenta hagi pa ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act
Kani ka ankam alat ya uthar banthi khindo hagani ka jaka ka ji wala menta kala dan ka ji pasang ka tinge kam tam na kani ka sarkar MD kumno ban sampliu ya kata ka an ban alat iki kelajat bakinyo alat hagata ka dagata ka policy ki bukondra kata ka investment bighalia agency kaba kila ban ai jaka haga rukom juga list kama wei bal ai list la mangi opat ya ka jaka Dina mar kata tahu ni haban skutu ika jiat linti jong ka jat mriu ka jela ka jing dei ben sule song shit dei ben shukran kan skutu tigani gari ka bangi ko aban skutu lar ka sarkar India manta kumba kala manta ka dan ka lobby ka bishir khai bha ba kham tam ha ba ni ka sarkar BJP kabaran ka agenda ka jangka ban plong ya gari India ka wei ka niam ka wei ka tin ka wei ka culture kadang ke jima ka bakrau lesi kalaban poi ke por ngim dei ban ken sting kalaban onra ada kata kai kalamno ka bathma he po sarkar India kani ka Meghalaya Transport Land Regulation Act kani am shanu ngel himrai la dingi jonni ka article lais pa anyu poi ki anjo ka sarkar India kimla ban pai kam lemda ka sarkar India ka pendu no kumba pendu ya ka article 370 hapo Jammu and Kashmir mo kidon gi ong fi kran ni ka 371 phimi ya ka Jammu and Kashmir ka pendu Ndre hang dapat ka show hangi kan ga chat beliau ni non na man yang persya ka ri India mangem wakta ya ka hak ka jungi ka voice of the people praktikan jeng rang ba ka chat beliau tanamana bapinyo rat ya ka hak ka jungi Haga por pengiti penyekren, ini keren. Hendai berfinuan dan luroi ngenam syak. Lalu kita iki nangalam nadu ki kat kendai spas. Sopo kila jakon kumno ban pene. Yang ni jingong tertang gaji. Nang tak kikuan skwi ki nangalam. Yang ngem ila don kamban simsyar hino daladi ledi. Ngimdan kam syuk ban haba po. Kasarkar asam. Kila yok penyok hangi yang ni jela. Baling ngim pentuan. Baling ngim penban makatang artikel lais paan niya puwe. Kadang gaji ayu. Haba kata ka an kong no act of parliament kamu dan an juga sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas kata ka 371A jong Naga nangka susu kong kumno administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas kamu ka bishar ka khadar tamrai ka kum Naga ngingiran ka bishar tamrai khasi shalu ka jamata Kabishar temlai khasi kalong habaga dan gejia kajah pring ar liang mamla ki wanra shakami juga jinga sotu ki ong bale ding daga daw bhimna shu bali so to si to pe hadu bakinde e kinde kedup kinde piam kata gade ka bishar temlai khasi kata ka bishar jomari India pat wai bale kiu yingli laya mungshu bani kren nang jingai ka jinga dei bishar ka tribal justice system is the best justice system in India.